30 बोसोर हमना मैखुननि आबादजों लोब्बा प्रबिन दास मैखुन आबादजों गाव आथिङाव गसंथादों प्रबिन दासआ बाक्सा जिल्लानि बारापेटानि थागिरि प्रबिन दासआ गावनि नाजानाय आरो मावनाय गोहोजों दिनै 30 बोसोर हमनानै मैखुन आबादजों गाव आथिङाव गसंथानायनि सिमां नुनायजों लोगोसे गुबुनफोरखौबो मैखुननि आबादजों गाव आथिङाव गसंथानायनि लामा दिन्थिनो हादों। गुवाहाटी SITआव गुरु प्रान्जल बरुवानि दैदेननायाव फोरोंथाय लानानै 30 बोसोर सिगांनिफ्राय मैखुननि आबाद खालामबोदों प्रबिन दासआ सासे जाफुंसार मैखुन आबादारि महरै मिथिजानाय प्रबिन दासआ गवालपारा हावली टिहु नलबारि आरो बरपेटा रोड बायदि जायगाफोरजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव मैखुन दैथायहरबोदों। प्रबिन दासआ गाव गुबुन जायगायाव सोलोंथाय लानायजों लोगोसे गुबुननोबो फोरोंथाय होनो जाफुंसारनायनि लामा दिन्थिबोदों। दासान्दि प्रबिन दासआ हेफाजाबगिरि महरै बासेट खानजों बे आबादखौ खालामदों। सेरसे मैखुनाव 200 निफ्राय 250 राङाव फानो मैखुन। আসলে কাঠফুলা খেতি আজি প্ৰায় 30-32 বছৰ ধৰি কৰি আছো। এইবাৰো তাৰমানে ইয়াতে আহি মোৰ লগত এজন সহযোগী থাকিল, তেওঁৰ লগত মই এইবাৰ কাঠফুলা খেতিটো কৰি আছো। বিশেষকৈ মই কাঠফুলা খেতিটো আসলে বজাৰত বিক্ৰী কৰি আছো, মানে 200, 250, 300 টাকাও বিক্ৰী কৰো। আপোনাৰ বৰপেটা ৰোড, আমাৰ লোকেলত হাউলি টিহু পাঠশালা নলবাৰী, আমাৰ মই গোৱালপাৰাক লাগি মালটো সাপ্লাই দিওঁ, এনেকৈ বিক্ৰী কৰি আছো। আৰু এইটো আসলে মই চৰকাৰীভাৱে কোনো মই বহু জায়গাত আবেদন নিবেদন কৰিছো, কিন্তু আজিলৈকে মই সেইটো মানে পোৱা নাই। তাৰমানে মোক বিশেষকৈ মোক দিছে আপোনাৰ খেৰ কাটা সেই এটা হেৰি কৰি মিচিং, লগতে মোক আপোনাৰ সেই ড্ৰাইও মিচিঙো এটা দিছে, কিন্তু সেইটোৱে মোৰ উপযোগী নহয়। মোক আচলতে ঘৰ এটা লাগে, মোক অলপ যদি আৰ্থিকভাৱে মই আচলতে